Oh, hallelujah. Muthenya ni urakinya Ngai agaruranie muturire wa maithori utuike gikeno authondekere njira au uremetwo tondu etagwo Ngai na gutiri undu uremaga. Hallelujah. Muthenya ni urakinya Ngai agaruranie muturire wa maithori utuike gikeno authondekere njira au uremetwo tondu etagwo Ngai na gutiri undu uremaga. Tiga gukua ngoro mwene kirathimwe muoyo niwe utiithanagia na kambararia mundu eterera tondu hatigarite o hanini mwene hinya kurokerie ekemi cia rucini. Hallelujah. Wacha tuanze na nyimbo, hata kama tunahubiri tutaanza na nyimbo. Hallelujah. Tutaanza na nyimbo. Hallelujah. Ngai ni mwega na ni ari hinya. The word leo tuko kwa kitabu cha Jacob. Sio Jacob, Ayubu, Job. Leo tunasoma Job. Tuko kwa Job. Job 4 verse 3. Wacha tusome Job 4 verse 3. Inaniambia hivi dada zangu, praise the Lord. Haya, inaniambia hivi: tazama, wewe umewafuza watu wengi, nawe umeitia nguvu mikono iliyo minyonge. Maneno yako yametengeneza huyo aliyekuwa anaanguka, nawe umeyamalisha magoti manyonge. Umeyamalisha magoti manyonge. Lakini sasa haya yamekufikiria wewe, nawe wafa moyo. Yamekuguza nawe wafadhaika dada yangu. Je, dini yako sio mataraja yako, na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Unajua tumeendelea hapo na kitabu ya Jacob, ya Ayubu, Job 4. Job 4 tumeendelea, tumesoma verse 3 to verse 6. Hapo ndio tumesoma. I hope mmesikia hiyo neno linatukupatia nguvu. Today is the word for those who have been acknowledging others. Aria momanagiriria, wenye wanapatianaga nguvu, kuna siku inawapata hata wao, na saa hiyo ndio wanapatianaga nguvu. Saa hiyo ndio wanapatianaga nguvu, na yani kuna kitu inakujaga ya majaribu kwao. Sasa hii kitu ya majaribu, anajidharau, anashindwa yeye ndiye anapatianaga nguvu. Hebu sikia hiyo neno tena. Hebu tusome tena. Wacha tusome tena. Atetazama, wewe umewafuza watu wengi, nawe umeitia nguvu mikono iliyokuwa minyonge. Niwe uheanaga hinya. Mundu uria muhinyiririku, we ni wokoragwo kimuhe hinya, we ni wokoragwo kimumiriria, na we ni wokorirwo ni magerio. Riu uroria atiriri, ukuheo hinya no? Hebu tusikie verse 4. Ete maneno yako yamemtegemeza huyo aliyekuwa anaanguka, nawe umeyamalisha magoti manyonge.
Umewamaliza magoti manyonge. Lakini sasa haya yamekufikiria wewe, nawe wafa moyo. Ni ukorirwo ni maundu maya maritu, ni ukuire ngoro yaku, moyo wako wafa moyo. Yamekuguza, yenye yamekukuta yamekuguza, nawe wafadhaika. Wafadhaika dada yangu, wahuzunika, wafadhaika. Sasa je, dini yako sio mataraja yako, na matumaini yako sio huo uendelevu wa njia zako? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dada zangu, neno ni neno. Ebu sikia na Kikuyu. Tukiendelea hapa na Kikuyu, ati ukoretwo ukiumiriria andu, ukoretwo ukiumiriria andu ari angi na mahoya, ukamomiriria na mahoya. Maandiko marauga atiriri, o ta uguo uturite umaniririe andu, umiririe andu, o ta uguo uturite umiririe andu, witigire Ngai, witigire Ngai waku, witigire Ngai waku. Niguo ufatie, niguo ufatie mwihoke, umwihoke Ngai waku. Wihoke ku waku ri, tondu niwe tigirite Ngai ri, tondu niwe tigirite Ngai wihoke ki waku ri. Ndufati ona hanini kumaka ni maundu maria magukorete. Ndufati ona hanini kumaka ni maundu maria magukorete. Ndufati ona hanini, ndufati we hinya, ndufati tondu ni witigirite Ngai, ndufati ni kumaka wanamaka na wanomiriria andu, no ni utwikite wa kumaka. Twika riri wa kumomiriria na wanomiriria ingi, wanomiriria ingi, no we ni wagite nginya wa gukumiriria. Ndakuhoera ndugatwike, ndakuhoya ndugate kirigiriro, ndugate kirigiriro ngoro-ini yaku. Igua kana wiigue ni tondu kuri andu magucuthiriirie, wiigue tu tondu kuri andu magucuthiriirie. Ndugate mwihoko, ngoro yaku ndikae kugwa na ndikae kurwo ni hinya. Ndugate mwihoko ni tondu kuri andu magucuthiriirie. Ona ungikorwo ni moritu mariku, ona ungikorwo ni moritu mariku mundu witu, ndugetikire ngoma, ndugetikire ngoma akuheherere, kana ngoma oneka mweke, ndugetikire kuoneka mweke. Ndugetikire kuona ta Ngai agutiganirie. Wone ta Ngai agutiganirie, kana wone Ngai tatari hamwe nawe. Mundu ni ecuranagia, mundu ni mundu. Wicuranie wone Ngai tatari hamwe nawe, tatagutiganirie. Nawe tamenya wi mundu murathime, tamenya wi mundu murathime, ndukone Ngai tagutiganirie. Hiyo kitabu hiyo kitabu ya Ayubu, hiyo kitabu ya Ayubu 4 verse 3 to 6. Ebu endelea na hiyo kitabu, ebu endelea na hiyo kitabu. Tujipatie nguvu ya Mungu. Usijaribu hata kidogo kuona kama Mungu amekuachilia, kuona kama unaona mashida. Sisi ni watu wa Mungu na ni lazima tuwe na majaribu. Ni lazima tuwe na majaribu watu wetu. Ni lazima tuwe na majaribu na ni lazima tuwe tukiomba. Juu sasa ukiangalia, huyu ni mtu ako na nguvu. Huyu ndiye anapatianaga, yani unapatia mwingine nguvu. Wewe ndio umepatwa na majaribu, sasa unashindwa utaambia nani?
urarigwo atiriri ngwira wanyumiririe na nie ni nyumanagiriria nie ni heanaga kiugo ni nyumagiriria aria maroka kuririra hari nie ngwira ni guthiaga uguo ukauga atiriri ngwira wanyumiririe nie no ngwira ya andu aitu thini wa ritwa ria Jesu Ngai ndatuiguire tha Mungu atushindanie Ngai atuhuranire mbara ici ati na ni tutwiragwo atiriri na riria wina thina na riria wiganire na maundu ma thi ndungimuririkana Ngai waku ati ona riria fiu wiganire na maundu ma thi ririkanaga kuhoya tondu mahinda maya turi ni mahinda maritu muno ni mahinda maritu rekei tugiage na kumenya ati Ngai witu ri ni agutumiriria Mungu atatupatia nguvu kwa hiyo majaribu inakukuta usijali wewe ndio unapatianaga nguvu na umekutwa na majaribu umekuwa wa kukutwa na majaribu imekuwa ya kukukuta wikoraga hau ukarigwo kugatia na we niwe umanagiriria ni ukorirwo ni magerio ukageria kuhoya nginya ukaremwo ni kuhoya no nake Ngai uyu ri iguru ndari atiganiria wake mwĩhokeku haleluya ati ihoya riri Ngai ndakuhoya ihoya riri Ngai ndakuhoya nibo igire tukigigakuhoya ngwinyiirie Ngai ndukajiguira tha uine manie kaigua gwita maithori uine njiguaga rimwe nginya hehe njekete ngoro yakwa ngaigua gwita maithori waririkana maundu maria magukorire nduri na wa gukumiriria lakini Mungu naye anakupatiaga nguvu. Saa hii unajidharau, unaona kwani sasa nitapatia nani hii maneno, na ndio unaonaga watu wakitafuta watumishi wa Mungu. Na saa hiyo mtumishi wa Mungu hata yeye anapitia hiyo mambo. Hata ukimuona anapitia mambo, anapitiaga, lakini unanyenyekea mbele za Mungu na ambia Mungu na kuomba, haya yamenikuta. Atimaya mothe magorete Ngai wakwa. Haya yote yamenikuta. In the name of Jesus Christ, I'm winner in Jesus name. Todo magerio ni matukoraga. Ukaremwo ni kuhoya. Ukeyuria atiriri, kari kinjikite. Nginya ona ni ukuigwa mundu akiuga atiriri, kai ndarogirwo no. Nduri muroge. Ujarogwo. Majaribu ni lazima ikukute ukiwa ulimwengu. Hii ni ulimwengu wa dhambi. Na ni lazima uwe kutwa na majaribu. Majaribu inakuta sisi. Ndugeciria ati magerio ati megukora miti. Asa, magerio matigoti gukora miti dada yangu. Magerio matigukora miti. Magerio megukora riri. Magerio megukora riri reke ndimwire. Magerio magugukora we. Matigoti gukora miti na kuu. Na wacha nikwambie, mwenye amependa Mungu ndio majaribu inamkutaga sana. Sijui ni kwa nini unajaribiwa na kila kitu. Unajaribiwa mpaka unajiona unashindwa. Mungu nimefanya nini? Mungu wangu nimefanya nini? Woi nisamehe dhambi zangu. Saa hiyo hata ndio unakumbukaga ati kuna Mungu. Saa ingine hata uombagi unaona acha niende mpaka fasting nione hii majaribu kama itaisha. Unajua ukienda hata fasting, leo dhiete kilima. Saa ile umeenda fasting, unaomba Mungu, hii majaribu Mungu anaiondoa. Saa ile umeenda fasting, unajifunga kwa siri yako, hiyo inakuwaga siri ya mtu, unajua kama ni siku 3 ama ni siku 2 ama ni masaa ngapi. Kutoka asubuhi mpaka jioni kama hujakula, unanyenyekea unakosa kukula, unaomba Mungu. Sio hata ukuambia mtu mashida yako, uambie mtu mashida yako atakusaidia. Enda upiga magoti, ni utulie maru, rerera Ngai, hoya Ngai, mwire Ngai wakwa, nindakuhoya, nindaregana na magerio. Tondu magerio matithia gukora miti, makoraga we. Na hindi yo ragerio,
hindi oragerio ukoragwo ukioneka ugethwo nigetha wonekane hinya waku hari ukinyite. Nawe hinya waku umaga na kwi Ngai. Hinya umaga na kwi Ngai. Hata ujuagi, unaonaga tu Mungu ameleta nguvu ingine, unaletewa ushindi, unaona ushindi, unashindwa Ngai, Mungu wangu kumbe unanipenda hivyo. Sasa hii kitabu hata tukisoma tunaona hapa kwa 3 ati tazama wewe umewafuza watu wengi, nawe umeitia nguvu mikono iliyo minyonge. Wenu weheanaga hinya, wenu wekiranaga hinya. Kwimo kuri andu ari othe mokaga mahinyiriirio ni maundu. Mundu aroka huritwo ni muthuriwe, mundu aroka hinyiriirio ni muturire, wewe ndio unampatia nguvu. Lakini saa hii wewe ndio umekutwa na mambo ile magumu. Sasa unashindwa, wewe ndio unapatianaga nguvu. Utapatiwa na nani? Jipe nguvu, Mungu atakupatia nguvu. Mungu ndio anakusaidia na atakupatia nguvu. Hebu tuende namba 4. Ati maneno yako yamtegemeza huyo aliyekuwa anaguka, nawe umeyarisha magoti manyonge. Ati lakini sasa haya yamekufikiria wewe, nawe wafa moyo, yamekuguza nawe wafadhaika. Yamekuguza nawe wafadhaika, ndugu yangu. Na ni lazima utafadhaika, imeguza moyo wako. Na wewe ndio unaendaga, wanyonge wanakujaga kwako, wewe ndio unawapatiaga maneno, wewe ndio unawapatia nguvu. Sasa na wewe umekutwo ni wakorererwo ni magerio, ni wakorererwo ni mathina. Reke ngwire, ndukorwo ni hinya, ndukorwo ni hinya, ndukorwo ni hinya. Yesu Kristo ena ithui, Mwathani Jesu ena ithui. Ndukorwo ni hinya, ndukorwo ni hinya. Ngai ena ithui. Hallelujah, hallelujah. Muthenya ni uroka, Ngai agaruranie. Muthenya ni urakinya, Ngai agaruranie. Muturire wa maithori na utwike gikeno, authondekere njira akuwe uremetwo, tondu etagwo Ngai na gutiri undu muremaga. Tiga gukua ngoro, mwene kirathimwe muoyo, niwe uteithanagia na kambararia mundu. Eterera tondu hatigarite o hanini, mwene hinya kurokerie ngemi cia rucini. Muthenya ni urakinya, Ngai agaruranie. Muturire wa maithori utwike gikeno, authondekere njira kuwe uremetwo, tondu etagwo Ngai na gutiri undu uremaga. Tiga gukua ngoro, mwene hinya, tiga gukua ngoro, mwene kirathimwe muoyo, niwe uteithanagia, niwe uteithanagia na kambararia mundu. Eterera tondu hatigarite o hanini, mwene hinya kurokerie ngemi cia rucini. Hallelujah. Ndimuhete ohoro, na hilo ndilo neno la Bwana. Ndimuheire ohoro biu. Ohoro ni ukinyite kuri andu a Ngai. Wiguire ohoro wa Ngai, umenye Ngai witu ni aragia. Jipe nguvu, ona wakorwo ni mariku kana mariku. Ona ukorwo ni mariku kana mariku. Thakame ya Yesu Kristo imekufunika. Damu ya Yesu Kristo imekufunika. Wewe ni mshindi wa washindi. Wewe ni mshindi wa washindi. Unaambia Mungu, ngengana na wenye wanangengana nami, shidana na wenye wanashidana nami. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, ngengana na wenye wanangengana nami, shidana na wenye wanashidana nami. Na hakuna
Hakuna siku gutire hindi ukahoteka. Ati wewe you are winner. Hongera in Jesus name. In the name of Jesus Christ, you are winner. Uguo niguo njitikitie thiini wa ngoro yakwa. Ndi muhotani na ndi muhotanire. Tondu ni nyonete hotani. Ni nyonete hotani wa Jesu Kristo muru wa Ngai. Ndikauma. Kiugo giki kia Jesu Kristo muru wa Ngai. Ndikauma. Ndikauma. Ate niho hega muno. Niho honekete wenda ni munene. Mundu ukwenda gukinya kwa Jesu matu-ine. Njira ya mutharabai-ini ni ya uhoreri. Niho hega muno. Niho honekete wenda ni munene. Mundu ukwenda gukinya kwa Jesu matu-ine. Njira ya mutharabai-ini ni ya uhoreri. Njira ya mutharabai-ini ni ya uhoreri. Njira ya mutharabai-ini ti ya mbukirira. Jesu witu tarenda mundu wina mbukirira. Hakuhi nawe niho kwenda. Ni ndamuhe kiugo kia Jesu Kristo. Ingieni hapo mukomenti, subscribe Mary Grace Official. Oh, hallelujah. I love you guys. Praise the Lord. Bye bye.